uliva lomhluhlu uJehova uyasibangula ngomlando kaBhombela ngobheka mchunu sokulandisa sukho ZFM olumaphiko phiko siyandiza iBhayibheli noShembe kuhlangana phi iningi lokobo kulidida okwaye kwaba khona kophinde kube khona umlando uyaziphinda Dr Mahaye ngolwazo sipha lona ushaya khona yazi khona into ekhona bengingazi uJesu emhlabeni usekhona khona singakobi khona wayekhona naphakade woba khona emlandweni embhalweni lapho khona ukuphila emnqamlezweni esiphambanweni lapho sothola khona ukuphila okwehlela indlu kaIsrael kumehlele noZulu halalisani bantu bomhlaba nani maZulu simdumisa ngamacilongo ukusina nesigubhu sifakazelwe imbhalo phakama siyifihle kuwe maqhumohla ngumsindisi usekuwe silapha ngamagama ngomlando siyabethela ukuthi uShembuba nakusekho uqagela siphakele Dr Mahaye nginqanawe yange uzothi khona lapho ngonyaka ka605 kwasekuzalwa uKristu wasezala uJesu Kristu matheka kanti kuzothi ngayo eminyakeni u4 ebese uHerod eyafa ngonyaka 5 wasezala uPaul uPauli uyazalwa kanti kuzothi ngonyaka ngawo unyaka uJesu nje esanda kuzalwa sabona iJudea iphenduka iba yenye ama-province aseRome futhi iyakolonize iRome yangena ngaphansi kumbe iyaphoqa ukuthi ingene ngaphansi kweRome kanti khona lapho uJesu uzovakasha ethempeleni esewumfana elikhona lapha eJudea kodwa sibona ke ngonyaka futhi unyaka ka7 amaZilotes eJudea eqala ebama-rebel ukuthi ephikisana nokuba babe ngaphansi kweRome balwa kodwa sibona futhi ke manje ngonyaka ka26 angithi iminyaka isiyakhula ibe iqali iminyaka eminingi sasa sisabheke ezalweni kukaJesu siyakhula manje ikhuleke yazafika lapha sikhona base2020 iqala ukukhula kanje iqala nje ukukhula lapha sabona appointwa ugovernor umusha uPontius Pilate so yena owakhona ephethweni kweqala likaJesu wathi uJesu akamlekisa sibona ke ngonyaka ka26 27 uJesu eseqala ke eshumayela wathatha isikhathi esincane njengoba kwathi ngonyaka ka34 uKristu wabethela inqoba wayesona usuke segameke ngakazenza wazenza ngeminyaka cishe emincane kakhulu wasebethelwa yona majuda umbuso wakhona wona majuda umbuso wakhona kusho ukuthi specifically amajuda lapha ngaphansi komama azaphinga ngathi lo inkosi yamajuda ebhalwe ubona ke uJesu ke enyukele ezulwini manje kunendaba lapho ukuthi uJesu ungalezwa nje kanti ungalezwa amajuda ile ngesikhathi province ngaphansi kwamaRoma impela ngisakhulumeka okuningi okwenzakalayo ke unyukela kwakhe ezulwini nendaba yokwehla wakhe umoya iPentecost nokuqala kuyebandlelisha nesivumelwano esisha kodwa ke ngokaKristu lali ngezinto zokuthi sivumelwano esidala ngoba izivumelwano esisha ukuthi uNkulunkulu usezakathatha isinqumo ukuthi anikele ngenye amadodana akhe ukuba abantu bakhona basindiswe ezonweni wabo wasela izono zabantu yebo macengwane-ke ukuhambile ludaba nabalude udaba lweBhayibheli siyabona uhambeke-ke u-appointwa enye inkosi futhi ebizwa nguHerod kodwa uHerod uHerod Agrippa u-appointwa nje kusanda ngonyaka ka35 uPawuli eshawa umbani eDamaseko uze ukuthi uPawuli ungikhathalelani na manje-ke ulunye futhi udaba lolo ngoba sikhulumi ngalezi gameko kodwa sedlula nje kuzo ngoba phela isikhathi sivumi ngabe siyahlala kodwa-ke ukhona umlando oqophekayo-ke ngonyaka ka50 ayaqala amaRoma asebenzisa insizwa
soap aqala ukusebenzisa insipho neyethu ithoke thina amaNazaretha eyaqhamuka ezulwini wathi soke ngayo insipho hiso manje basingathi isikhathi sokhuluma ngehiso ukuthi yaqhamuka kanjani ihiso kumqala wendlela sigijimeke sibuka ukuthi-ke ngaleso sikhathi-ke wabe seke senihamba kakhulu ivangeli belihambisa uPawulu belisa khona eRoma uqobo sibona uPawulu ebhala incwadi eyiningi eboshiwe ejele ukuthi angikhumbule uMadiba owabhala incwadi nayeyiningi eboshiwe eRobben Island kuthe ngonyaka ka-62 uPawulu waserelizwa etshilongweni siyazazi-ke igameko zokuboshwa kwabapristi ilinye ilanga sazale sethuba sokukhuluma ngokuboshwa ungena ukahlembe amajele esiwentabeza ezakwazulunatal akhiphe ibosha akhombe iminyaka ivuleka akhiphe iboshwa ungabaleki nesodwa ayikhonzele sabatha luyayibuyisele ngeke imanga nabo uPawulu wenze njalo kudideka abaphatha amajele ukuthi ngoba esivalile ngelana baphume kanjani abantu nako uPawulu kwenzeka njalo kodwa masixoxa thina kwenzeka kithi abantu abamnyama ngqo ebese sithatha ngathi lento ayi inganekwane noma ingamanga sibuka-ke isihluku esenzeka ngonyaka ka-73 leminyaka yakhula lapho abajuda abawu-960 Jews commit a mass suicide endaweni seMasada treaty wayo 1960 babe akhipha amaRoma bona bathi sathi sibazoyibulala before abantu lento yokukoloniza komhlaba ngezinto indala yena ngoba sike sasho sathi ngenxa ngiyakhuluma ngoJulius Caesar eRoma ngathi zaqala inkinga sineyinkinga zona namhlanje ukunkula kweinsuku ukunkula kwamasabatha nokuqeda komthetho kaNkulunkulu abantu bashaya imithetho yabo esibuke ngathi ingcono ingoma udaba laliqhamuka khona sibona ngo-74 ke eqhubeke emaChina esevula esetrade ngayo leyandwa yasewest leyandwa ngokhulume ngayo siya manje ewest manje trade Africa siya manje ewest sibona ngonyaka futhi ka-75 ka-95 umpostoli manje umpostoli uJohane eqala ebhala amafiyele yakhe ngempela ngoba abantu basikhulumela okuningi sigcine singayazi into okuyiyona yona ngempela kufanele ukuthi siyilandele nanokuthi sikholelwe kuyo ukuthi iyona yini kodwa nje hayi imfundiso yakhe yinhle ngibonge